Bagai kapan saja mentakasngi naduk ka khatar baje syajro. Halor kabaut Donald Trump ula depan bernyam lupa dang menta katayohi. Saturday at 12 o'clock, and after that, I would say all hell is going to break out. And I don't think they're going to do it. I think a lot of them are dead. You'll find out, and they'll find out too. Hamas will find out what I mean. Mr. President, They're going to find out what I mean. These are sick people. Kilat pathai kubor baper ki badang yepteng ban podin hadu menta ya ki jinglong jingman haki benda jungka Gaza Strip kitip khamshai ba bakai kabalaja haki ni kisngi jungka jing yarai sangai yasiat hapo Gaza Strip hapreng ki shipai IDF bat ki kenhon leno Hamas bakat no kibri baim hapo ki benda jungka Gaza menta ki matrisha ya ka jinge kabah krautam kamtam hakaliang kabam jungki kapadon kamtam hamman lakasngi namar panakaliang kibor jungkaru Israel kim shimla platlut ya ki kali kibadai ban penpoi bam syapo ki benda jungka Gaza Strip andre kila syuplat tang daki katu kanitli hapo kashisngi kapalawan ra jinge shibun yaki pait ba ke Gaza Strip pakumno bakinyo ya kabam kebabiang bat bakinyo ban ya samlang hapdeng jogi namar haduk menta ompat don lata kumwe yakinong Gaza bakin trekin kita bakumno kinyo ban thiet bat ban pendap yala kajong kayeng kasem jogi kawai na utak jingkli bahe ha menta kalong bakai kapanjia yakileno Hamas kibat trekam hapo Gaza lada kim pelat lutno yaki breu nakakti jongka hapo ka khatar baje menta kasngi kumbau Donald Trump ula deban pha daka kubor kapasai syaki Hamas menta katayohi baki Hamas lada kim pelat lutno baro nakakti jongka yaki breu baki lara bor hapo jongka khatsan terik kabadai menta kasngi kin samat ya kading jongka jingyap hakabor jongo kumta kibabon nakiriu pajba kil ap kmi betmang bakai keban saja nekei ka jubab na Donald Trump syakileno Hamas lada kimla ban pelatlut kumba Trump ula berngam pat kumba ula dawa naki kat kumki jingtip ki basai ba kalong badalele kileno Hamas kin ompat pelatlut ia kibreu nakakti jungka wat hadin katai ke jing berngam nakaliang jung Donald Trump namarki Hamas kila ong bat kilakam badai kishipai jongkari Israel hi kibala penkeng ya ki kendon sange yasiat lengba kikam baper jungki kipadang juyai le haki benda badon kitkot jongka kenhon leno Hamas nakaliang kileno Hamas kila penmi jing thoru dakabo ong kum kita ki jing bernyam persit dalele kan om manra ia ka kenhun joka panpoi syaka jing ya smuthu jing mutno bat kari Israel kum juru de bat kibor jongkari Amerika sakawai de ka benta kabala ban khanglat menta ya kari Amerika ban thombor biang ya ki kenhun leno Hamas de kibor shipai kari Israel kalong ban nakaliang kileno Hamas kilak kular bakin saplatno ia ki armut kinong Russia hakini kisngi nakakti jungki kumta katai ke jing bom patla jungkari Russia ban priang ia ki breu jungka nakakti jungki leno Hamas kelak bandai kawai pat kadau ba lada kari Israel hapleng ke jinge trelang bat ki bor kari Amerika kitmu ban lech yar thma biang ia ki leno Hamas ki haban perkhat arsin bayole se kakta ia ka jinge dei perlo hapleng kari Amerika bat kari Russia kan bakti ki arngut kinong Russia kim patlan nakakti jongki leno Hamas nakaliang Marco Rubio badai Secretary of State jongkari Amerika ulak kan takjur dakabong bangila juyo i bunsin bakita kiri Arabs badon marjan bat kibreu basa haki benta jongka Gaza Strip ki Ukraine bat peni baki bat puram palat ia kibreu Palestinian kibasyong basa hapo Gaza andrei palai pat hakum kani kakenti kabamanta kimla wat ban priang tang iweru inong Gaza banlek bansa
hapo kiri jongki lada ki bat borom shisha kumba kilap penpau ne dei tangka shentur ba arsap jongki kani kalawan cialong ban nakaliang kari Amerika kelak terwalang ba Donald Trump ban pedang syah sipor hakiri ba marjan yeki pajpa nong Gaza namar don gamban penkuchwa yeki benta jengka Gaza Strip hi poro kawai bahkan long biang kababit ban syong bansa bat bantai temai pat yaka dakari Amerika bat bantau kilat aikam yeki nong Gaza Henry pause omdan watang kawai rup nakaliang kiri Arabs bat don marjan bat ka Gaza Strip bakin pedang yeki tekin nong Gaza bat ban kenta hiru par halor katai ke jingtemu dakari Amerika kabala penlong ya Marco Rubio ba unda bitar sla bat ba unda kren sendon ya kita ki kentin hendringin omla ban kensting wat lada ka jinge ka kam khanglat kendiat ya kari Amerika bat kari Israel bakin le biang sendon dakakam ya ka kenhun leno Hamas lada kim pelat ngutno ya kibriu kumba Donald Trump ula dawa naki nabangi tip syairu ba Donald Trump ya ke kaba ula kren ucuk kwa ru bahkan urlong kumba ula temu bat ulong ru ubriu balik rengkat bat kakam omtang dakabasyu he tang dakat tengam kumta ngini ai ap kemi lenti ke keban saja nang ni syakmat nadu merta kasni ka khat arbace syajrong hakaba ki babun naki pajba kiri jongka perthei ki ap kemi lenti ke keban sami napo ki benda jongka Gaza Strip nadu merta kasni ka khat arbace syajrong